OnBrand is un black business, so it's only right que nós support otros black businesses. Y pensé, ahora nos está partnering up con framing culture. Pero, ¿qué es framing culture eigenlijk? Great question. Si vos nos traes aquí, vos mira un cuadro of un frame, que é outline de corso. ¿Qué más você mira onder? Tem outline, bota mira a letra na nos himno, o nome nos isla, e também e coordinates ng di corso, in case we ever get lost. Yes, si você não falta cas, você get um de quadro aqui, então você trese, falta cas, tempo cas. Framing culture é um plataforma que mina botar é tipo de outline aqui, pero também pode passar aanvraag para o mês país of wherever e na lo do nabes aqui. Se você riba framing culture, riba Etsy, riba TikTok, riba Instagram, riba DM nang iwan na assortiment. So nanti outro countries maneira ABC, SSS, eilanden. E ahora nos regalitos chiquitos, né? Papos nang. Yes, bij riba framing culture so Etsy page, usa promo code OnBrand15, met repetir OnBrand15. Pabayan die 5% korting di siguiente order. That's 15% on your next order. Yes, dank aan ons partners die framing culture. En to, let's get back to the episode. Mi pinto pintura pa mostrar o que me dá. Esquema lá da terra de mim mesmo me tatasa. Cristóvão não dá o suficiente leva já. Se tá arriba trono dirá bem nada mi lugar. Laga mi pinto pintura pa mostrar o que me dá. Esquema lá da terra de mim mesmo me tatasa. Cristóvão não dá o suficiente leva já. Se tá arriba trono dirá bem nada mi lugar no. Ei nada mi lugar no. A mim mostrar o que me dá no. Welcome back to the OnBrand podcast. It's like that love by Sammy Martin. Hey, hey. Na bom amor vai petar full outro. Laga los no anta pa limite. E ti un dominio come por comprender. Si please dona mi love, 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 dona me. Si please dona mi love, da bon love por curarme. Si please dona mi love, 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 dona me. Si please dona mi love, love. Ai disso na mi love, love. Hey, hey. Break it down, break it. Nos mirada acá y del love. Voi jetti a mi no por love. Asobo amor dan a mi rosea. Das ki biden shelu. Afrobeats, pero también un Sewu type thing happening in the background. Dame más, quiero más. Solo tu amor Yes. de llenarme día a día con ganas. Tu amor a mí siempre me da paz. Dame Welcome back, Shanang. más. Solo tu amor No es un episodio nuevo, no vamos a de llenarme día a día Pero con Promé, ganas. Tu amor a Kibra, mí siempre Kibra. me da Hey, paz. hey. Love, love, doname. Si please doname love. Da bon love por curarme. Si please doname love, 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 doname. Si please doname love, love. Just doname love, love. Yeah, I like that. Fantastic way to start an episode. Great Yes, song sirski. choice. Yes, Great sirski. song choice, Dream. That's me best, you know? See, in case você does not Dream, that's his song choices. Yeah, I do my best. See. Si bosang que tende un specific song, si bosang tamane, oh, mi friend ta rap, mi friend ta sing bong, mándanos suggestions ng denos DMs, anto we will check it out and maybe, just maybe, it'll make it on the show. Y si ven que tienen un candica on the show, but check Denos bio, Instagram, TikTok, or anywhere else where you can find us. A link pa nos OnBrand music playlist. Then namo tayo. Tudo candica na kung sige every play on the pod. Yes, y ito in description tambe, Sí. pa baka mag just primero ba dyan, by exactly to that playlist. Yes. Angel, how are you doing today? When I was on the same old girl. We're working on it. I think it's getting better. It's getting better. I think it's getting slightly better. I do vibe with it on Dikawaki. Pero I'm doing all right. Things are looking up for us, which I really enjoy. We're having fun with the pod. We're still talking about a topic that's super relevant for us right now. And happy to be back on the couch. Yes. How are you doing? Yes, for sure.
I'm doing fine, thank you. Tiki hamburger, but over the rest, we outside. Simple. Yes, dank je to nos supporters, the community, OnBrand community. Maybe it's a good think of a name. Ze was aan een name, denk Dus gedachte. aan de interessant doen nee. OBCs, I don't know. Okay. OBPs, I don't know. Laga nos in comments si pasan un name, anto nos ta makar wat van. Pero sí, thank you pa basan support, thank you for watching, for sharing, thank you for tulog basan ta asi baso. At the end of the day, eko kita pa busang pa nos yung community pa nos por forma nos mes blueprint di kono sega na success. I think that's definitely important. To me kere episode jawe ta un testimonio na kung nos kita e blueprint o no pa nos ta blueprint pero kung nos ta mostra kiko nos ta asi pa llegar na success anto kiko te stop nan kino sa sinya kiko nos pitfalls nan ta e ups and downs e opportunities e kansen na nos ta pa nos por get to where we want to get, which is fame and which is un voorbeeld pa hen ng manenos mucho na manenos ko growing up ku nosa what it takes and kika stop na lota pa ye kami nang kayega. That's ultimately what it's about. Ando aweta un testimonio di essay. Me dá né chico de bisa testimonio because that is really what it is. Hopi sowieso with the big dreams, big goals. And if I can start it a seem and manenos finally living up to that. That act like un testimony, the endless conversations, endless prayers, endless long nights, hard work, and it's assim de hopi bom para mim is a time back. De coisa que nós fazendo equal nos number to word mencionar tem certo new rooms que nós não averacht. Yeah. That is nós vai talk about. Yes. Nós sabi pa di hosting pitch night. Pitch night, nós sabi pa di kiko nos assim kung eko yo come about quanto aya letterlijk aya eko ita ding in the making. Kika last na ko nos assim for dijeta. Kiko nos lo asimio. Untuk kiko nos name for the next time or next opportunity ku nos get kuta similar or better or un opportunity ku nos por bosa flex nos skills nang di bosa hosting Public pitch night and stuff speaking, like that. sí. Sí. Pero Angel, aboting untik mas information e experiência ku pitch night dus explica-nos hoje então kiko pitch night tá, kiko bom experiência tá in the past. Correcto. Digo backstory. Pitch night tá event que award organizador de organização non-profit jongerenwerk organization in Tilburg. Kuyama Renewed. Então, esta event basically para a youth de Tilburg, a youth de omringt também, die staat aqui, que hace algo impactful para na stad. Qualta se tá porque organizar algo para gemeenschap specifiek of se porque whatever boa ideia tá bo po bin trese sa que dilante peche então tem chance de dedicada onde é 3 prêmio nang kuta financial kickstart para boa ideia qualta 1.750 of 500 euro. Então, papai begeleiding com coaching também de side branch de renew que é next top stories que te ajuda a vervolging e stap nang kubo kasi kubo pitch kubo idea. Sim. Então, als minuto era tem mais séries que tem é tipo de iniciativa aqui dus. Sowieso check kubo local representatives wat si tem algo na aqui para pero e não tem coisa que tá eigen na Tilburg, pero tem mais caminho que também tem é tipo de initiatives na aqui. Qual hope nice to see. And ultimately a ideia na aqui tá para assim série caminho biba tem mais aantrekkelijk não somente para bo doelgroep of bo gemeenschap pero também patrulhando que tá biba tem a série. E também tem bom muscle para bom mês para ideia na kubo tem word realizar também e ku é parte ku obede nossa struggle de quatro parte financeiro. Yeah. E esse a minha assim algum que tem base assim. Mas é 2 anos passar. Me decidi mawardo patnada do um treino ku e portai ko kita algo leuk ko po assim by pitch po ideia nang ko boting ando mas aqui 2 anos passar eu rei quanto 2022. Sim. 2022 around this time também 2022 mas ele camina comigo e tempei a pitch para organizar event para nossa comunidade Aruba, Bonaire, Curaçao, para bini huntu in Tilburg en gewoon connect, get inspired, do stuff together
Paso tá algo como assim diz falta de sempre Sim. tem estar aqui. E também me tem about me tá ainda não co, pero tá um poetry page, celebra my creative outlet. Either way, é uma memory collective. E me tava assim about a number A. Numa page about a number A, magana tweede plek. Ko tava tá ora a €50 para por kickstart me idea at the time. Dus Sì, então ultimately kika para di idee e pues e nota about the memory collective a walkie mane a peche pero ta cosa que nos está haciendo den OnBrand y den cultivar inspirar. klopt. Ultimately, nós usamos esse para OnBrand, mirando que OnBrand vai se crescer, OnBrand vai mais oportunidade aqui e é parte de organizar eventos e atividades nós fazendo cabo de outro projeto que chama Cultivar Inspirar, que também about the renewed at the moment. Sim. Caminha com enorme de bisa que está se acaba Cultivar Inspirar nos youth de aqui com eventos, com atividades que ajudam nós para adelante, pero também bini huntu. Sì. Now, SNA nos no hay emisora. Tati tiki miscommunication essentially de dos hay nang A. Ando sita nos falta. Dus mi papá tiki masanje say so wieso ta Angel aga na sang. Pero ta algo que nos está bayasi junto. Tem body su imprint, memory collective, that's a good word. Imprint, sí. Okay. Imprint, sí. De best to go, pero okay. ¿Cómo que ven? Entonces imprint ding mani Twilight ko, pero okay. Sí. No, you're not a vampire. No, okay, No, cool. un imprint, sí, but un creative imprint. That's fire. That club. Sí. Pero sí, nos no really do much kune, so Angel tata going through figure out kika das ku school and tripe kone. Dus ultimately, honestly, the honest truth taku nos alaga esang para. Nos no asi enough. Nos no bayasi mesora usa esang of bisa onus que pase koki because nos Angel tata pasando de su parte de okay, figure out que te kas ku school y tambe nos tata figure out si überhaupt OnBrand tabay sige of no. Pues eu ahorita na de temporada ku no se pudo figure out, okay, the rebrand, o no se basic gas of no. And theory that a struggle between no se pa memory collective of no se pudo see about the OnBrand that still get the same goals essentially ku a event ultimately would cover of realizar. Sabi mo man? Anto eko ay dura nos dos aya. Dus by the time ku no sabay kumisa usain ko 2 years later. A year and some change later. Maybe a year and 9 months a at year least. later. See? Nos kumisa traject di mind and business, qual tiba-tiba ding Tilburg. Definitely go do that. Si Pero start a business. sí. Nos como se trajecte anterior nos tamane que bon. We need capital, we need people, we need apparatuur nobo pa nos por ultimately realize the goals di OnBrand. Anterior bouw de say OnBrand, kuta nos imprint junto, nos lo ultimately by din a community. So entire point OnBrand ta staying true to yourself, but also people that are like-minded and want to kind of pursue the same goals. Pero by that time, isang nota te de manera que nos akere tate. Tatong fout di nos di no a speel into ekos mesora mit akere? Sí y no. So, é justamente a vai trazer a pessoa que estava a contact person quando me também tá anda nota ting e não bisa tempo. Então ele vai oh não tem problema, ora bota claro, bota bem assim. Agora é bastante como querer como te quer também para acabar a escola. Só bisa também de querer focar para acabar a escola, depois me cintura side projects dan side adventures dan como tá assim on a regular aqui. E apone que estava a mesma comunicação de e não bisa me ter um termine ando a me assim tá muito o perigo é faco o me se realizar esse aqui. O assim usa desse aqui mais ligeiro que tá possível. Sim. And ultimately, nos hay ese. Y nos use para nos equipment. However, sidebar un rato, nos get invited to host a pitch night 2 years after. Nos get into between pero me te quieren to mami nos bula by hosting a pitch night and then nos being back na con esta full circle, right? Nos get the chance to host a pitch night, pero tem outro ende a drop out. Anto na bisa paso no sa dinge ecosystem di paso no sa dinge ecosystem di organisasyon aqui anto nanta tatraku gemeente toevallig pa esaki pa edisyon aqui nanta mene que nos mesteriendo nan kunos po trust kunos saku ta dinge space aqui kunos pas hakkel kune kunos
ku ta bon in communication, ku nos paschakelen na ik tambe ku nang ta able to do this in a short amount of time. Because dat man quanto dia? Na mi podrá a mi Promé Evento tem quase jiri lid is a noche e então uiteindelijk na bisa mi okay eu hosta kaya fo lo pas sa ki ko joim ndi ne la ka busa. Dus ik kan passa ding esse man Promé ku event ku mi abai di jiri lid pa host. Sí. Então eu bisa botar mi sorry. Sí, de seori no sa chance se say anto e costa ku e mesmo gente ku den het trajecto die 2 anos no sta timane un back and forth, but no negatief bedoeld. Gewoon back and forth die maar keer dit koki no so communicatie to ultimately ku no sa sang. E experience it about echt un back and forth ku no go as smoothly as we would have wanted it to go. No. Anto tata on both parts, so nos e cosa tata as clear as we would have wanted to be, anto nos no aspelen to mesora. So both parties would essentially do a better job at the communication. Pero it goes bom ta kun nosa queda nurture a relationship. So ora eko tava tá passando de back and forth di mane na bisa mi dá muito lá para me assim. Me digo nas que yeah, but it's my money. Sí. So I don't know how, pero me cae sabe so ma bitch para apresentar uma gana, I should be able to use the money. Sí. Ela vira com nós, mas go back and forth com management e para pedir mane okay, quanto é possível que tipo de pot lo me se vai de. Sí. Anto mi ting uiteindelijk niet bij moet je in depth die conflict per discussion taku mi saku e persona que tu niente come te quede mira constant. Sí, so no está den Also no ecosystem. está sí, hopi vaak huntu of no está conocer meso niente na dus no te mane bo avoid tra que hene aqui of no mira hene aqui. Quando tem issue pessoa, no te tem bad beef com e também não tem bad beef com mi tampoco. Gewoon issue aqui, nota para duidelijk, en dan gewoon zeggen un camino que nos tu dos partijen por van de find a solution, pero nota vayendo as smoothly as we would have wanted to go. Sí. Pero okay, no se get invited to host a pitch night. Cual nota ta algo que no está bata gunning for, pero I feel like because nos atra junto que organización aquí na mira nos hace diferente cosas. No estaba prepped for it in the sense that it was right there. Dat gewoon een kwestie die opportunity meets preparation. One of them ones. Kung apa sinti ora ma benado babisabu e nang lekase koki huntu. Maar sinti honored ten eerste, so ja, it's not something kung mitata mane, hindi gana si koki. Pero mas sinti honored, pero mas sinti mane, okay, this is another bag we could get in. This is another bag we could get in, so we should treat it as such. It's one of those things di mane etakai di lanti bo or opportunity call bo tinkuk bisa okay, take it. One of those take it type things. Dus também são coisas que eu biava sa sa si Black Bloom Festival ku também tem mesmo roots ding mesmo ecosystem aí. Gewoon take it. Gewoon take it, figure it out. Do as much prep as you can until whatever lesson besali for je for the next time bo saco bo tingo que demo bag until you bo do better. Dus no conosco do bad, no do great, pero assim na mita wa conosco frasta quando conosco para Promé conosco não tem blueprint for. No. Pues assim, We've never done hosting ding em general, bo tem uma ideia de que tá, pero you never know how intricacies and the actual event daarbij tá. Sabe que man? E também tem verschil, qual tava begunang desweg eraf também, tem verschil ding, nós tá se podcast huntu como de, tem biada nós dos of limited people in the room, também está whack, nós tá record. That's just a camera, equipment, to but having a conversation. Pero com hosting, é verschil tá como de tem de 80 ene, por amor de bisa, mais mês, de ruimte. Hoop maar aan. Sí, esta outra pessoa, bota, quando nós estamos papiando, at them, bota, pero, bota interacting with them também, bota keeping them interested, keeping them, like, informed de que tá passando, de ser da outro. Sim. De ser da massa que nunca nos não é que se ele huntu de dois na holandês. Esse é bom ponto, na holandês. Na holandês e tá in samenwerking com gemeente. Raadzaal. Dus gemeente Raad die Tilburg aqui, atra junto que organização para fazer page night aqui. So, e nota event die organisação para organisação, não, tá governo essentially. Dus, tu de eyes na aqui, tá riba bo, então esse é extra level de
I wouldn't say pressure, pero un extra level di un challenge. It's like the next level ku tá the highest level to, in my opinion, ko walking no say di have. Dus say tamita to un good point ku ba make ku ta na Holandês, pero tamita gemeente. So kung bota mira nos preparation tata pa kasi. Let's dive into okay, what nos get an opportunity, what now? Me te quero sowieso vaak dat semang tapos ko na sa dating mesmo amount of preparation ko do sta que e também ko tava de cambia. Sim. Schema tava daquele cambia e tem hora para mim quando se represent schema a cambia terug. Sim. Dus dat tenho echt wat hebben ze het? Ik weet het best. Take it out. Bom. Tá sa é coisa. Sim, sorry. Excuse me. No, Saca no, pero me sa que coisa passa, but you said no. Sim, não, me sabe. I can make decisions, Pablo, pero I also know van de woorden. Sim. Vou poner mais leu para empezar. Vou smoke tá aqui nana. Ja. Thank you. Sim. Tá pensando? Prep, sim. E facu rooster schedule dat cambia tour of like om de dag of het dia mes ainda. Dan moet ik maar okay, you gotta think on your feet. Be flexible. Be flexible, be prepared pa e cambio no como tem quase, como no a preparar pe. Ja. Então é facu nos a preparar van tevoren, wanneer ik nos voor at dat ding room pa poder make those changes. Sim. Que é bota pensa. Sim, me tá eens kubo. Being flexible definitely it's kind of an oxymoron. So, bome está prepared enough para botar flexible. Para porque drevo bo pivot. Sabe que man? Se botar prepared enough para botar flexible, so e quando queda constant. Ando não digo worry não. Dus eu digo only focus porque quando cambia. Pero se você não tá prepared, você não porta flexible because everything is chaos. Ando me diga nós tem toch wel um bom mix de being prepared enough para nos porta flexible enough ora quando cambia. So e não cita definitely algo como plan para nós, um plan para abo também. So nós take it very seriously e nós go about it the right way. Now, so isso tem coisas como tá que nós podemos do better. Qual tá? Que was Die manier? Oh, sim. Well, nós estamos preparing at the day of, nós estamos based go through it, passa, basta run it, mas nós estamos actually based hosting the thing, então nós chega slightly later than we should have. Ultimately, esse issue para mim, é bom taku, by the time nós chega inteira as causas da câmera, there's nobody even knew, pero that shouldn't mean que nós podemos chegar lá. Então, chegar lá is one thing, pero there should be no excuses to do that. Even si botaba ta preparing for the thing you're going to. Sabi que man, dus esse é um issue para mim que, okay, mental note, be very, 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 very on time because I don't believe, be early, don't be on time. Because si bota on time, bota late. So, achteraf lo me kera get there, man, earlier, para me get the lay of the land, para me meet everybody, to the stakeholders, to the jury, to the en dan quasi pictures nan ya boting more feel di kiti pena nanta anto boting mas tanto bota case the joint mana bota bisa bota wak okay aqui na essa kita sneaky essa kita verwacht essa kita verwacht popo have gesprekken nan kunang pa bota mas personable or bota hosting. So I feel like that's something we could have done better. Me de querer também props na nosta pora schakel ko nang hopelier. Dus contact com o contato pessoa também tá com se dá tem cambio nós está pora nós sai sem mesora ou me tela cabo só bebel bom porque já não sabe mesora com añadir coque de schema so beto me papi de coque também coque de parte mais importante nós ainda quando van tevoren também para wak que tu nos necessário preciso que tu mestre tem seguro tem presentation conversations e we did that.
Dus the same thing, great time que no se quiere bom con. True, sí. Un thing más con mi tayo ku ama si fout personalita that ma make a point out of meet to rende pero tati ungay unde jury leden nan ku ma meet and then tati un outro rende ku tata bira ku sulomba dus ma skepe bij de outro rende so ma bin back anto ela bira ku sulomba anto ma kira te outro rende ku mi no meet pero lo gata também un jury led pero tata look exactly the same so do ne ma tamane hey ma meet bocava mi tamane abara Eko na sina, si mi lo get there earlier, eko no pasami because mi nota de un rush. No. No ku schedule de un rush by the time so llega. Nobody knew, but a mi se da sentimiento que ansha because eko kira pegado mi cabeça. So that's a mistake I wouldn't have made si mi on time. Un mistake ma make un point out of outro jury lid, bisa su number bom, su number tabata No, mi nota bisa su number. Mi su number tabata en dat gewoon, we moeten gewoon spreken uit de same. Peter bijvoorbeeld. Mi kera make sure que mi spreken uit een number bon. En toen ma passa dan je oké, zeg ik te spreken uit, oké. So, voornaam, achternaam, op dit moment ma bisa fout, first time toch. But after ma rectify me sora. Pero con asina, if I had enough time, which is my fault, pa mi llega, papi kuna have een gesprek. Papi tiki mas, even, basta, meestal ko kumasi, pero on a longer term basis, a more widespread, luminoase fout. Dus is het mi fout. En dus zit aan gaat bel aan met die kutuma. Dus het is definitely algo que different the next time en oké bon. Make sure que você tem suficiente tempo, não somente para prep van tevoren, but on the day of, você llega y por get the lay of the land. That's very important for me. En toen para mim dat gerustgesteld eigenlijk na Kiko met de baas in do Kiko it a required me. I think I should definitely make sure I do that. I think for the most part, no sa make a good impression in that time ko. No ta persona ko, no sa pamal, no sa by tayo ngin so na person. No nothing the easiest thing. No. Anto if fact no sa leave a good impression time depois ko na tamane no asia pa malo. Sí. I botak bakeda puntra mas biya ti mani tas ningim des spreek uit. Dus mita pensa que mita konan ko ta pasa i ba actually nga effort di po bespreek uit so number as well as possible. Sí. But being back na being flexible, that un cosa que pasa in the middle of the event, require un level of flexibility di no. Porque share con nosotros porque I'm share a story. Mita shares, como na papiando e ora itame. Mita share pida bata sige bata ay di ora kami namin no bisa. Okay, nasa call this person forward, mane ay siguiente picture ta, blah blah blah. Bebindi lanti, peduna su speech to pitch. Na bisa nos den preparation di ungen ko pa English. Dus nos tama na persona age pa English, pero eso nga bing na birthday ora no tayo bedoeling of nos dat things que bin yung kami na kumane ete pa English. The first thing a person na kiabi so la llega tako, best ka in English pa bespreek mi mis uit mas mio. Okay, bad. That's cool. I think that's important. Pero there's a way there di latin pa mi posible has to get to feel comfortable. Lagom sa papia. Después speech como se va en otra dirección. Sí. También naman okay, where is this going and what do you mean? So ela como se va en inglés y dati pare camina ko mitama ta so we so walk across the room kung hindi bisa react de ko nang weird expressions di man what are you saying exactly? Manje ko kita den ratsa gemeente rat dit dus it's like a whole community the govy sits there. So it's like a whole thing with the biasiniki, everybody's sitting there and it's a round sphere looking thing. Because mind you, it's a whole group of people. What are you talking about? Sí. Ando ela ko bisa go off. Di ba certain organizations kuta traha unto go ADF. I guess idea que kasi. La ko go off. Kuta pa be negative stuff. No negative, very expressive and very opinionated, mambisa. No pitching su idea in ieder geval. Qualta lo que estás buscando. Lo que Mr. Asi. Dus or like alasi koi ela gewoon bisa su palabra walk off. And the mind that they man on these boots. With that is not talk. Dus dat kana to sali izal, but then talk no ami being me I guess dat meneer Heb je andere wil je geen vragen beantwoorden? Sí. By the time we bisa ko gewoon kan op sali room kaba. Nos tur para na mane. Sí, nos tur to mane
Oh, Ano dikit okay. context, tu pictures nang tayo chance di contestar pergunta di jury. E nos perguntas e nos tem pergunta. So, by the time nós estamos manhã, se coi cabo, nós de bom flow, tu pictures nós tá bom, the guy que bem, ando just leave. Ando Angel tá manhã, ando ami tá para aí na, so tá manhã que bom. Someone has to be comedic relief. Dus er ami di, okay, ando treina comissário, and then ik kom in a dead situation. Pero for that while, ik was a bit awkward because nobody really understood. And toen nós estamos kita pasando. So ultimately nós vimos para ando realize rather que é kita protest. So he had sua opinião about the government, about outra instância também na telebroek que nós também name. Que tá op zich tá met bom goede doelen, pero het had sua ideia nang ando la bimbi so guess to share off and to just leave. And in that moment no me estava flexible, right? Pero mita sinti mane, wah, sino solo papa que guy que mas tan no mendo bo por get feeling si mane que mino sa que guy kita on. Pero there's a chance ku eko kita ko. Pero bijvoorbeeld for the next time, no saku ting heen de intention tame di gewoon ping get dan share off and to leave. See. Dus so waki as a host, mita kere for future endeavors, no sudiki mas mane, okay. Regardless of what happens, we're gonna make a joke there or we're gonna address the situation, but move on swiftly. Dus Loma is ook meneer, dus hij gaat sowieso geen €1000 winnen, maar we gaan naar de volgende. Algo assim, né? Algo assim, né? Sim. Então, me quero sowieso, é parte que também despertar para dream que é joke, like, nossa joke hoop ik outro. Sim. Eu não sei se me dá mira esse back ding é presenting. Não, so nós está por body temos as much as possible na script. Tem nossa script, então também de minha banda, acabei para DJ, eu vou acabar em outro episode school. All these jokes are not a big mess fácil. I don't think I'm that funny in that at all. Just that's me best in money. Keep it light, but for the most part, it doesn't money. Hoppy, straight to the point. Yeah. Like this is what it is. There's no room for jokes. See, me see people make jokes because I feel like I'm pretty. Mita basta swift when it comes to that, but in that moment, mita really stuck on Kiko tá passando. And inderdaad, mesmo com Scuba, oh, a person que não vai answer questions, what the frick are we gonna do? Pero in the next time, me lo saco que me do tiki mas flexible na. These are all things that can happen. So I can prepare myself for. En dan go hold na mesne regels. En dan go to being gonna get off and to be protest and to leave. Sabe que man? Yep. Now I'm more like, okay, these are things that can happen, but it all comes with experience. So, Sí. que tu já tem uma lista de maneira para encostar me quando você menciona na final, vamos estar reflecting. Qual é quando é mais que você share walking? I think nurturing, like nos vai dar tips ng mesora. Like nos vai dar tips ng mesora di. Então, sabe que a mesora é só quando você escreve. Okay, bom, sí, verdad. Bodi razón. Sí, unje konanta sowieso nurturing relationships. I think that's very important. And unje konan ko nos escribir that definitely. Nos escribir para mane points ko nos mane. These are things that we're gonna remember and that are gonna make a difference but further collaborations. Qual atrobe how to collab successfully. Tama tu episode on that. Nurture relationships. Anto no to paso es un interaction con persona no abay manera bota kepe bay. Lego mais ita conflict ita malo bong. No to paso no abay manera bota kepe bay ese que man ku ese por ruin future collaborations. Então nós escrevemos in a specific zin com Angel do nosso walkie. Mas nós escrevemos as in no, sorry. Okay. I know. One bad, sorry, I want to see, sorry. Mila tine ko mapede de mi mang. Keep this in. Mas Tende, nos escrevi, one bad interaction shouldn't stand in the way of future collaboration. Sí, danke. Ekoi, itong koko mita really hold dear to right now. Samta mane, si tata pa ami, si tata mi bingo card, persona que lo note sungo tabe bring in next opportunity pa nos. So nada di no amustra waki kung ito ba the case. Pero, that was wrong. Antes ito mimes bias. So waki, atrobe. Exposure leads to expansion. Nita exposed to effect ko, no abay man nemita ke, pero in the next collaboration, no sa to hopi, no solamente direct, pero hopi specific about Kiko sanda verwacht nos, kiko nos verwacht je. En toen mesore ko yakana in a week span. Terwijl otro collaboration dura 2 años, en dura 2 años peko cos really sali bom, bambisa, of nós tem resolution. Por isso aqui tá simang que meso aqui, en toen ko kana va.
So, Hopi vloeien, hopi bong. sí. La regel hopi de kondan pa nos tambe. Dus in verdad, one interaction na je kunt hebben met je grade kone, no a hinder efeku ultimately ela mira algo de nos. Ku etama no, mi ke edos na kiso. Sa Right. mi puntrami. Etama super excited mami de in person. Super excited mani oh, I'm taking me echt ke pa busanga se koki. Sí. And then I go to my next point, Tamadi. Have faith in your own abilities. You can do way more than you think. Take the risk. That's tip number 2, by the way. No sabay din tip ng kaba. See, have faith in your own abilities. You can do way more than you think. Take the risk. Uiteindelijk, sowieso, ko siya important naman ni Bosa Kiko. This is not what we want to do. We want to solely do podcasting. Of, important naman ni, ulan this, I don't want to do it. Me not as confident than ulan this. Me no kasiele. But ultimately, iko'y apone ko achteraf, ay nawak kita man Bosa si hopi bon trabaho. We've done this before. We want to continue doing this in the future. Sí. Dus, ita po ding otra in the sweet time kumane edos nagi pohas public speaking inalo pohas ko pa future pitch nights of future events ko bini ko para bosamis tamane we didn't think that they could be more than just podcasters. We are more than just podcasters. And by trusting ko nos pohas ko even though we've never done it before, if we kako nos ta willing to take a risk, I overlook if ako nos desire and mas halt ko nos fear. That's good. See? That's good. That's good. Okay, next. That was one of them too. Sí, true. Name un tip más. Es un uninang ko ba mes bisabi. Vamos por read it, but okay. There's one in them ko ba tamane. Kinabisabi o ba tayo nang. Oh, see, dress how you want to be addressed, yo. I ain't gonna hold you. Sometimes on this podcast, I'll be looking wishy-washy. Yeah. Okay. I walk in, man, not looking the greatest, but it's okay. I know how to pop out and show. I know how to pop out and show. Show shit. I know how to pop out and show. I go even kedasi. Shit. No, it's song de Kendrick Angel. Yan na tabi sa pala malu. No, pero ito bisa pala ba kumino, tabi usang riba nos platform. Pero na tabi sa kadni ka na tabi sa pala malu. Huh? I believe? Pop out and show out. That's not what he says. What does he say? Okay, never mind. Do you wanna know? Do you wanna know? I swear to God, yo. The party ko lyric kamisa na tabi sa pala malu. But hip hop wise, Clearly. you ain't got it, yo. Stream Ito to bisa- Alipa. We'll be right back. Ito bisa pop out and show. Okay. N-words. Ito bisa. Okay, boom. Sometimes you gotta pop out and show. Okay. That's how the anyway. Magkaya di otro song na may kabis. No. Sorry. That's why sorry. only thing I give me the own hip hop show about brand. I swear to God. And it's not, it will not include me. Where's Kev at where you need him, yo? It will not include me, guys. I know. Dress how you want to be addressed. The timpari and the oh wow, you look really nice. Because usually when they see me, so mirami din ko no steam meetings ko na minuto really dress like that because usually mita running from the gym or mita kapitra like it's just whole thing. Pero I dressed nice that day, really nice. Capable of doing. If you know me, you know I know how to dress really well if I want to. So pese mi di dress how you want to be addressed. But so nos to those by the way that the dress is in a nice kunandi basta dress way more kun nos expect. Pero everybody knows now ko I can be not to play. They dress like the hosts of a very important event. Nos ta ding gemeenteraad. Nos ta para dilante tu rende. Nos ta forefronting people ko batamira the most dil para dilante nang. There's no reason why we should be wishy-washy. So the last point is dress how you want to be addressed. Nos me pasan din na atrobe. Nurture relationships. Un bad interaction no mester ta e reason pa kiko eta ruin future collaborations. Erido está? Take the risk. Take the risk. You have more in power than you think. You're capable of more than you think, so take the risk. Yes, eens. And the resta, dress how you want to be addressed. Dress to impress. Dress to impress. Okay. Sí, dress to impress. También. All of them. No. Pero sí. All in all, it was a really good experience. I'm still looking forward to more endeavors in the future coming in the hosting.
Y mire, it's like como invitación también. Hire us. Facts. Put us in front of a crowd. We want to do it. See, we have public speaking rates now, so See, holla at also, you, boys. this is not for free. No. Claro, OnBrand is een for-profit entity and the profit that was reinvested in the community. That's a bar. That's what That it is. being said, we're gonna go back into the community and play our last song of the episode. See, nos by double back na Semi Martin because she has a couple of bangers there. This little slap, llama Perdi by Semi Martin, and it goes a little bit like this. Sunang, danki pa din danki pa ta awe. Nos. Pa me importa huntu. Most appreciate you. Cuántos días más me tengo guarda. Love Pa nosotros the community we're building. Paso mi que. Couldn't ask for anything Da more. huntu cubo. Mita mira mi mes cubo. De un futuro. Esa kita Perdi by Semi Martin. Paso mi que. Nos miramos the next week or the week after For the week after. or in the streets. You never know. You Be never outside. Mira mi mes. Cubo de un futuro sin un dolo. Like, subscribe, share. Comment if you like the episodes or you want to see or hear next. Nombre tan child. Mi nombre es Joey Mendoza. Esa kita pada di OnBrand Podcast. We'll see you next time. Yes, sir. 1, 2, 1, 2.